ke pa umen tiutin ama sapenin hitabang phat phai piwa ipau pathin chunga ke pa thu ise ma sapen ven chuteng le ani na in tuni program ki manna hung kal sunga supi ulenau te ho zo se de in kanume chan khom pi ho ibon chavin na chung che uba avel velin kema women organization for human rights president hina go hilawin tunini khua program organizing committee women of lamka minin na bon sa chungwa ki pa thu ka hin se na hin he isita bang program ho hi in eting le ami pi aum lowa hi le chilaya hi di pi ki se jong le phachom lowa hi in chi chun alam kai ho ahin gom ho sangin tunini khua chilai program ngai poi mo a ho zo se hi ke ho chilaya thung se ho sanga hi na ho hi na man o ha tama tam zo hi ti hi ka se do no men program so lo ding a hi chom chai na nei di wa hi in tunini khua hin aki expect danin women of lam ka mina cho ki bolle lam ka sung nu te ho zo se hi dim se na lai i to du ham ti so na ki kine ma hin i thau zong sol hi tan tin ko oi mo da i po na zo lo ho zong e zong le tu lai media khang hi in i bol ho zo se ong lo hon zong ana mu chi yu ka kine min chi in media person tu ni ni khu pan e hung la pi ho zong na chung che ba ki pa thu ka sin azi chu na ho apana hi akibol akise ho zo se hi van noi pum pin a het ji hi ti hi iga se do no mo bin e pawin chom them khat ka ga ho lim no min azo tiang le media ho zo se in van noi pum pi a hu the na ding en thep le thep lo lo bin sa pawin chom chom sa na se le en ka no min ki pau min tuni ni ko hi eta ma bang vin 16 days activism on violence against women November 25 aparachu 25 aparachu December 10 chan hi chi sung se si vanole se pum pi in nu me ho ki su gen the na hi a ta lo na dinga ni som le ni gup sung hi ni khule pha na imanu a hi ti hi azovin lam kai ho nong ase la ba na se ki do hi tin hi chini khoding hi chini kho sung si si a hi tu ni kho hin ge le wen e ho se uki zo nu me ho se in hi chi i bol wa i gel khil di wa hin wa noi pum pin a bol hi ani khu chu ki bang lo mai the but ni som le ni gup sunga hi e ho zong hi ti tua boarding ti ana se yuvin ana ki se yin ai wangin kong gel khom kin na hi le ta san na chum nei te jong hi vin ham le pau chum in a ban of a hin ta san na chung chang a Judaism or 7-day Adventist ti ho jong yum ji hin ai theile le ya hi le Saturday hi ibon chawa i zau theine di wa hi ni khoi ki lenga hi in tuni ni khoin ta san na chum in a hi ikinoi si pi to hi lovin ikiza pi to na ipan khom na dinga hi zeun 7-day hi lo le Judaism ti ho Saturday Sabbath day ni ho zo si jong ahung diu ka kin yamin aji chu akam cheng ki za jing hi zin tu ni kho ki bol lon a jong chu chi jong tre he ti chu ka ba se do nom hi han lang po na ta khat chu ti hen ni kho izat ham ta khat thagit hung thing di hi ta in na thagit i thing na diu hi nai cha hi tan jing la thai la ho hong hi tan ti chi sung si a nu me gen the na ji mai hi poi tu na i to hi amo ho hi alo thai lo wa number 1 I focus number 1 chu hi jong le tu ni kho in nu me ho ki su gen the na ni som le ni gup sung pa noi pum pi in United Nations in pi ha observe abol sunga hi tunin kon ka se num khat o meni ni nu te ho no nga ho hi nu te ho hi in tunin kon chilaya isu piteo tha a ho athi ho hi azo la se yotin dunia ho chang si hin ipilung gel in evem ni som le ni gup sunga hi nu me ki su gen the na hi da ta hen ti ai tunin khwai chilaya lim ki ta hi vele wen stop ki ya a hita hi ki dom tap pi imu di wini tu din jong ei ho in jong nu me
ki sugen the na hi ta hi hen tin I khun han stop tin I khudi itung ngam dem ti question ka bol no me hi ni nu me ki sugen the na hi ta hi hen ti le tu ni nu te ho a hung zo sin na het lo ka nang zong na nu me khat sugen the ya na pan mai the hi ti ka se no me hi ni adin tu lain anei zong in zong mi pi bang ide ya ide ta uzo tu ni khon ha mo ho I ge la jun ei zong ki kholo te thi ka se no me ni azovin compare nun zong satan ei ho la zong gen the na nu me ai za gen the na tho tam ta again the na se do ngam lo tam ta ting a he ti ni amin zong pha daw hitin jan hi dung khana zong ei mi ma mai ei mi nu me khat pia I chen ge ya gen the na tom social media viral ho zong ina mudi wa hi in still na tu ni khon pi nu nga chapang nu me itu nu ham ka he poi ai lo le inau te cha ham ka he poi I pi ho bang tu ni khon nu te a hung zo se le a hung lo hon zong ana ge lu tin inu me chan pi khat nu me wa I su gen the da ta he ni ti le dunia we need to invest kin ka hem na zo se ka tha ka zum ka lung ger dong cha to invest ka bol ngai na hi Ethiopian pesayam tele unite ki pum khat di abana invest to prevent violence against women and girls na nu me ki thing nu me chapang thiam lo nu me hoi su ken thia lo na ding ai ei hoi I pan khom dingun we need to unite hi dingun then we need to invest if we have invest you to I had na invest again it hane na invest again still le itano inon I khana invest I bol angai na ni ye chun tu ni ko in nu te ha zo se nu me I hina bana zong we are Christians cha te hi hin ye chun ina me chan pi in suayum pi ta ta hoi la ta tu ni ko nu me hi ikito wa we can never be united tu ni ko in women of lam ka itiva we are here to invest and fight na for the violence against women atu nai la ya hung khom so ai la hung khom thei lo wai le we are not united we need to be united to fight against the violence of women hichja tu ni ko ai ho bo hilovin wa noi pum pina mana hi ni dunia mel ma ai sim teu nei thei tian zong mun khana ma mai thei tu ni khoi khal khali zong le hi chu no mai phot ki su gim na hi nang en zong le het lo ka pan la mai thei na si chun tu ni khoin hi chi hi no mai ho ki su gen thei na hi stop it ding wa hi le number 1 I family wa ki pat ngai hi ni I khos sungai panila ngai hi ni chu ting le I ho bung sunga I gam sunga nu mi ho ki sunim na atama hi nei ai bang atu da aki sei se chu nu me le nu me I ziu in sunga no aki to mo te pi le mo nu le anu nga nu ti ven tu ni khwa te chin nu me ki su gan the na ta hi han ni ti le nu me ho zo si din khwa mo nga ya chu te pin mo nu to sat ngai na mo nu na te pi lung si ngai in sunga na nu nga zong chun a mo nu chu a so pi banga a pong ngai hiti ho zong hi neu cha thil hi len pita ki pan helawin neu cha hum ki pan hi ni I ho bung sung zi nga zong nu me ki sei se to ai le nu me khat politics sa dinga hum din do zong le a sei se chu nu me ki kin ngal nu me to hin hian le pasal ho na sei ma sang sanga in ki sei na nu me khat ho lim dam zong le nu me hi ram a ki het lo ham ti a sei se te chu ei ho nu me ma hi ki so sia cho tu ni khoi nu me ki su gen theina nu me ki chat nem na hi ta hi han ti ai le nang le ke yin pani la ngai in sungai la masadi ke te pi ke hi la ka mo nu ka lung se ngai ke mo nu ka hi la ka te pi ka za bol ngai I bible la so ke hi ni hi chi ba para cho hum ki pan ding in nu me ki dok kang na chu in sunga para ho sunga area a igam sunga inam sunga hitahi bon ba ki dok kang to di wa hi ni hi chun nu me le nu me dong ki sunata lo ding in tu ni kho hit pan lao te ti chu ama se pena ka se lo no me hi ni chu teng le zan ni kho in loi te ho khat ka phone in
Tuni program ding hi ka sei na hi le ama chuni pi seyam ti le to ngen ki pun khom ngen ang simau tai atin ka ki dai hona hin ke ni chana ai ba nga ken ka sei chu athi ho khudam na lai hen nang le na tuni ni khwa hi to chim lo di wa hi ka ti hi ni ye chun apai mo le dong ni sia to ngai yong le chi ka to hi pi a ha sa ham na agong ho en boy ta lung kham ta sum le pai tha le jung bu na thila hin kon hi anop hi nai sai lo hi chilai stage ki bol mai mai jong hi thil no phelo wa hi hi to ba to khom na ding program me za ka hung kyu ki gon ting le am ni pi ho chun tu ni ni khwa hi hi chi ho hi ki ge to ngai hi ni tu ni hung to nom lo jong le hi na ya thi ho hi adi na jong ki sei the da lo min asu gan the na jong sei the da lo min I piti abola atha ham ti jong sei the da lo. But we are the living who are going to speak for these victims. Kay kadam na lai, nang nadam na lai. Gana to ding ai lo le meeting a to ding in sirin protest a ding in hungotia. Hichu ho hi ki ko the da lo hi ni. Hichu nang le ke in tunya hungotia ki ko na oi za the na lai le. Ei chu I hing na lai jin, idam na lai jin. Adam lo ho athi ho dinga tu ni ni khwai chila ya I hung to wa hi thu I se hi ni ken ka se hi ke se hi pun ato ho so se hi I se ho ma hi ti ka se do no me ni de chun pan na be ya hung to mai mai hi pun pan na be ya tu ya traditional pon ni be ho ken thei ta I ki be wa hi pun gen thei ta I pi nga lai ni san no ya I to ham amo to hi nai sai pun a ve lu le na de na hi na hi I kamina ma di pan ila na ati sa ho zo se di nga tu ni khwa ogin inei do ai ti atha ben gel do tin I ma chalowin ki gel hi be win so pi ule na te ho I ma no atama tama he idam na lai ve pathini dam lai pi ve tu ni kho in na chi chun hit ta bang thil kon ho ji tiang le ke ka che lo le mi hom ding hi katam chana hi ko ogin le na hi ti pa hi gel do tin panhala ila di win se do no mo ne azawin Mary Beth Senate Women in Governance India ama in jong in se tain tu ni kho in se do no mo a women he I would like to request the media persons you to please cover it to reach the ears of the central government as well as the every nook and corners of the world. Being the children, being the daughters of India, we really are very much surprised. Today we would like to raise up our voice to reach the ears of the Prime Minister of India as well as the Home Minister of India. Are we not the daughters of India? It's long been more than going to be 8 months. But why our crying, our voices are not heard? And why is the Prime Minister of India still in a mood spectator? Today we would like to take the chance of this 16 days activism on violence against women with the women of Lamka, women of Kukizo people. We need to cry now. If we are not going to get any reply, a positive response to the government, the central government of India, to whom are we going to approach our violence? To whom are we going to approach our grievances? This is our great request and challenge to the central government of India. Or are we the daughters of the foreign? Or do the Prime Minister of India believe that the cookies of women are the illegal migrants? As the state government is speaking up that the cookies are the illegal immigrants. No, never. Our forefathers are fighting the Anglo-Cookie War. We are the daughters of, we are the soil, we are the daughters of the Indian government. Then why the Prime Minister, the Home Minister, the central agencies are still keeping quiet on the grievances of the cookies of people?
We would like to request you once again, Honorable, respected Honorable Prime Minister of India, please come and see how we are being tortured, how we are being shot, how we are being raped and killed, how we are being buried and naked. This is the cries of the Kukizo women in Manipur. Please, this is the cry of your daughters. This is the cry of your daughters, the Kukizo women and girls, crying out today once again. We need justice for the victims, for the women victims, for our daughters who are assaulted, who are tortured, who are being raped and killed. We want full justice for them. We want full justice for them. And this is the stand of the Kukizo people that until and unless we are given separate administration, we will never accept that justice is served to our victim women. Until and unless we are given separate administration from the state government, parent government, we will never accept that justice is served to our victims, the women victims of the Kukizo women in Manipur. Tunini koin hata apan iladi wahi sopiteho. Isopiteho ngau siam tihi laksom nang tuni na chan mutaning kating laksom na bigetile koi hamanom ni. We cannot call that is justice. That is just ex gratia to console the family only. But we need, as Mary Beth said, we need a full justice for our women who are being killed, whose pictures are displayed here today. We want full justice. Full justice. Let the culprits get the punishment according to the law of the land. They are being killed, they are being tortured and raped and killed. Why? As I have always said, these things are done to them because they belong to Kukizo women. Iman sadang siya ipo nahi. Amo hi kitana, kilupia, kisoisa, ajun kana wa lihel kihepia, kitanwa hi ipizi ham tuni ni koin. Aday zaje wa ipo nahi. Kukizo no me hi za tinghang no me hi za ki bolo ye nahi. Ajun dile tinghang iti ajun kachan bodi kachan to kauwa. Hiti ho chungai justice ka muge ka tilo di wahi. Somlak za chu justice hi nai sai po nahi nahi. Ayin sumiti ang kabho kabhilin taki hem na may hi. But we need full justice for our women who are being tortured, killed, who are being raped and killed. Tuni ni kon nuti ho zo se at mun waltai jan hiya kitawa dunya to kidim dunya ichiksia jinga ichikse kidim ki ho isei lo di wahi nahi. Imu to kauwa koni za henam kum ni yong chen alai mai the hi. Bai thena dunia ai tong ja jing le price ki mu bai da again le I thau chol bai de hi ni. Hi de chun ilon hin to ka seva ilam kai de ni piti ai ka gam pathi ni ka tau kuma tu ni kwa pan la jing ding in nu te ho avel velin tip na kan e ki ni na hi. Tu ni go hi lo win zong ma ba na zong hi ta bong to gon ho hong ki nei tiang le ke ma mo pu na le hi ti a la in hong ki ding phat ho azong apoi mo na mun zo sia pan na khom che dingin nu te ho zo sia vel velin ka hin te min se chim za chim lo dingin azo na chan ge ya avel vela se ya ngai yong la vel vela se di avel vela to ngai zong la vel vela I to jing di hi ti chu ka ga se do hi hen lang na bon cha ven pathinin pathina bo hen lang ma ba na nam pi to gun na ho a ro hin na chan ge ya pi ham pan la jing dingin atha in I thau su tho ki ro te ti a ka se na to ka pha de changin hin sai ing ka ting se hil se wal be se ma hi le pathin minin ki ngai da mo tin hin la I se da o chang khat chang ni apha a hoi oma pathinin phai sa pi ule ina mu ki tun do na dingin pathinin phathe bu pe taw hen ki pa